Hello dolls! Dobrodošli na naš kanal. Ovo je svakako drugačiji video zbog trenutne situacije. Kao što znate, ne možemo da se viđemo sa svojim prijateljima, tako da Jovan i ja, nažalost, ne možemo da snimamo zajedno, ali našli smo neku alternativu. Prije svega, nadamo se da ste dobro, da se čuvate, što smo eto svi nekako u svojim kućama sada. Nas dve smo pripremile za vas naše favorite kada su filmovi u pitanju, tako da se nadam da će vam ovo biti stvarno korisno, da niste gledali ove filmove i da će vam se dopasti isto kao što se sviđaju i nama. Počinjemo sa HBO Go platformom, tako da ćete u nastavku čuti koje smo nas dve to filmovi izdvojile, koje se mogu naći na ovoj platformi. Naravno, nije bilo lako odlučiti se, ima tu još mnogo filmova, ali eto, napravili smo neki izbor kako biste vi mogli da imate šta da gledate tokom ovog karantina. Once Upon a Time in Hollywood je moderna Tarantinova bajka. Film koji smo obe gledale 2 puta u bioskopu i koji obe obožavamo. Film zbog kog me uvek prođu žmarci kad čujem pesmu You Just Keep Me Hanging On, koja je obeležila epsku završnicu ovog filma. Nekad davno, 1969. godine u hippie doba u Hollywoodu, živeli su Rick Dalton, stariji glumac i bivša zvezda westerna, i njegov kaskader Cliff. Njih maestralno igraju Leonardo DiCaprio i Brad Pitt. I ova bajka, kao i svaka, ima svoju princezu, nesrećnu Sharon Tate i suprugu Romana Polanskog, koju glumi Margot Robbie. Ovakvu istoriju Hollywooda, obeleženu hippie sektom Charlesa Mansona, mnogi nisu znali. Kao i uvek, Tarantino se ludo igrao sa istorijom i napravio sasvim novu svoju verziju. I ne brinite, njegovi ljubitelji, ima i pucanja, i krvi, i razbijenih glava, ali ne u tako velikoj meri. Ostala sam toliko oduševljena na kraju filma da sam narednih nekoliko dana čitala i istraživala na internetu sve o tom periodu i o događajima vezanim za smrt Sharon Tate. Obavezno pogledajte do kraja. U završnici vas očekuje sveopšte iznenađenje i verujemo da će ovaj kraj filma ostati u filmskoj istoriji kao kultni. Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Još jedan film sa odličnim soundtrackom, Closer, priča o 2 para, njihova prethodna povezanost i naknadni susret stvaraju priču koja se silovito i slojevito bavi pitanjem ljubavi, neverstva i večitog pitanja da li i ikad suštinski možemo da upoznamo nekog. To je jedna od najboljih observacija muško-ženskih odnosa poslednjih decenija i ono što je zanimljivo jeste da radnja nikad ne gubi na intelektualnom i psihološkom aspektu i samim tim nam drži samu pažnju. U filmu glumi Natalie Portman, jedna od mojih omiljenih glumica, Julia Roberts, Jude Law i Clive Owen. Neponovljiva estetika i autentična režija maestralnog Wesa Andersona. Stilizovani film, kadrovi u toliko boja i priča koja prati legendarnog portira u The Grand Budapest hotelu Gustava H., kojeg glumi Ralph Fiennes, potpuno su me oborili s nogu. Svaku osobu u svom životu sam zamolila da odgleda ovaj film. Svi su ga doživjeli kao komediju, ali sa mnogo drame, mnogo zapleta i obrta. Gustav H. i njegov prijatelj Lobby Boy i njihove avanture su i simpatične i lude. Uključuju krađu renesansne slike koju je Gustavu ostavila njegova ljubavnica, stara baka, zatim borbu sa porodicom oko ogromnog bogatstva i jurnjave svim vozilima, čak i skijama. 2 sata filma proći će vam apsolutno kao tren i ostaćete zapanjeni kad shvatite da je Ralph Fiennes u Harry Potteru igrao Lorda Voldemora, a ovde je nešto potpuno drugačije. Serenity, maestralna gluma, nesvakidašnja priča i 106 minuta konstantne tenzije očekuje vas tokom ovog filma. Stvarno film koji će se poigrati vašim umom i ja to stvarno najviše volim nekako kod filmova. U filmu glumi Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Matthew glumi kapetana jednog ribarskog broda, misteriozna prošlost se nekako kao vraća u njegov život i progoni ga i to jeste posredi samog filma. Ukoliko vam nedostaje more, mislim da je ovo pravi film za vas. Ako vam treba dobra misterija i drama, onda ne propustite ovaj film. Doživjela sam ga kao miks Tarantinove režije i priče Agathe Christie. 7 stranaca sreću se u tajanstvenom i nekada grandioznom hotelu El Royal. Svako od njih je totalno čudan i tokom celog filma sam se pitala šta im se dešava, šta je sa likovima, koja su njihove tajne. Jedna noć je sudbonosna i menja živote svakoga od njih.
Priča drži pažnju i uvlači vas sve dublje i dublje, izuzetno je napeto i više puta ćete poskočiti od iznenađenja, verujte mi. Igraju Jeff Bridges, Chris Hemsworth, Jon Hamm, Dakota Johnson. Sjajna glumačka ekipa i odlična priča. Kultni film Pulp Fiction. Možemo reći da je ovaj film stvarno napravio pometnju i to ne samo u filmu, već i na polju muzike, svakako mode. Imao je dobar tajming, a to je 1994. godina kada je on izašao i Tarantino je stvarno napravio maestralni posao sa ovim filmom. Lično meni možda čak i njegov omiljeni film. Sve mi se sviđa u ovom filmu, od muzike, casta samog, naravno kostima koji su odlični, scena Girl You'll Be a Woman Soon i tako dalje. Zanimljivost u vezi sa ovim filmom jeste to da studio koji je snimao ovaj film nije želeo Travoltu na filmu i Tarantino je rekao ukoliko Travolta ne bude glumio u ovom filmu, neće snimati u tom studiju, tako da se Travolta na kraju našao u samom filmu. Mogu slobodno reći da je Seven Pounds film uz koji sam sigurno najviše plakala i film koji mi je preneo takvu emociju, stvarno jedan od emotivnijih filmova. Ono što želim samo reći jeste da Will Smith glumi Bena Thomasa koji kreće na nevjerovatno putovanje u potrazi za iskupljenjem, zauvek menjajući živote 7 potpunih stranaca i mislim da je to sasvim dovoljno da znate o filmu i posle ovog filma sam nekako Meduze počela na drugačiji način da gledam i više sam ih zavoljela. A još jedan film koji želim da preporučim sa Will Smithom jeste i svakako The Pursuit of Happiness. Damon je u ovom filmu Will Hunting, buntovni mladić i siroče, ali genijalni za prirodne nauke, ono što Jovana Pavlović i ja svakako nikad nismo bile. U svakom slučaju on rešava jedan skoro nerešivi matematički zadatak i to je njegova dobitna karta. Kada upadne u tuču zbog koje mu preti zatvor, profesor matematike obećava Willu da će to izbeći ako krene kod njega na časove matematike i kod psihijatra na terapije. Robbie Williams briljira u ulozi psihijatra. Iako vam možda ova filmska priča na momente deluje neuverljivo, ona je topla i fina i podsjeća na to da i dalje ima dobrih ljudi, koliko god ovaj svet izgledao surovo. Svaki mađioničarski trik ima 3 dela. Zalog, obrt i najinteresantniji deo prestiž. Tu ćemo videti nešto šokantno i neočekivano. Takav je ovaj film Christophera Nolana. Još jedan u nizu kojem dajem čistu peticu zbog priče i fantastične glume glavnih glumaca Christiana Bale'a i Hugh Jackmana. Njih dvojica su talentovani mađioničari i prijatelji koji zajedno nastupaju. Tokom jednog nastupa desi se nesreća i oni tada postaju smrtni neprijatelji. Zbog obsesivne ljubomore i zavisti stalno se sukobljavaju i pokušavaju da umanje talenat jedan drugome. Magija i prestiž će učiniti da vam film prođe za čas. Iako je ovaj filmski klasik dobio 5 Oscara, od samog početka ga je kritika nazivala tipičnim. Ja bih ga opisala kao tipično neočekivani. Monotoni svakodnevni život može i tekako da se promeni i mislim da American Beauty to dramatično pokazuje. Radnja je ovakva. Kuća posao, posao kuća. I to jednog muškarca srednjih godina koga supruga naravno ne voli, više voli posao od njega. Lesterov život se menja kada se zaljubi u Angelu Hayes, školsku drugaricu svoje ćerke. Iako smo svesni da Lester nije baš sjajan čovek, odlična gluma Kevina Spacey-a tera nas da se osjećamo sa njim. Svakako filmski klasik koji ne smete propustiti. Sada ste gledali filmove koje možete jednostavno pogledati na platformi HBO Go, pritom ovo nije plaćena reklama, ovo je ljubav moja i Jovanina prema toj platformi zato što samo tamo možemo da gledamo filmove u HD rezoluciji sa prevodom. Pojele smo neke filmove koje mi mnogo volimo i koje smo morale da stavimo na ovu listu, a jednostavno treba samo malo da se pomučite i da istražite Google kako biste došli do njih. Moram da naglasim da nam je bilo jako teško da napravimo ovu listu i da ovo svakako nisu naših top 20 filmova, ne. Ovo su filmovi koje mi volimo, ali neki od njih su naši doživotni favoriti, neki od njih su filmski klasici koji se jednostavno moraju pogledati, ali svakako nam je u planu da snimamo video u kome ćemo pričati o našim zauvek omiljenim filmovima. Da li sanjamo život ili živimo san, to je pitanje koje se nameće nakon gledanja još jednog maestralnog dela Christophera Nolana, u pitanju je film Inception. U ovom filmu glume Leonardo DiCaprio, Tom Hardy i Marion Cotillard i možemo reći da je ovo priča o filmu u filmu.
Dakle, ovo je stvarno jedno maestralno delo zato što može da se interpretira na više načina i mislim da je to stvarno suština ovog nekako filma. Možemo reći da je kao pozadina ljubav, ali na kraju ne smemo se bojati da sanjamo velike snove. Nastavljamo u duhu Christophera Nolana, u pitanju je film Interstellar. Premisa ovog filma jeste kraj planete neće biti i naš kraj. Kako nam ističe vreme na Zemlji, tim istraživača kreću u najvažniju misiju u ljudskoj istoriji, a to je otputovati iz ove galaksije i otkriti da li postoji budućnost za ljudski rod među zvezdama. Taj tim čine Matthew McConaughey i Anne Hathaway. Nekako meni u centru zbivanja ovog filma jeste odnos Matthew McConaughey sa svojom ćerkom i to je ono što mi je ostavilo najsnažniju emociju u ovom filmu. I have no idea when you're coming back. I'm coming back. I'd like to tell you the story of the eyes that changed this world. Film koji je nepravedno zapostavljen, Eye Origins. Znate onaj osjećaj kad nakon filma imate potrebu samo da ćutite. To se meni desilo nakon gledanja ovog filma. Radnja filma prati mladog molekularnog biologa koji se bavi istraživanjem evolucije očiju i upravo zbog svoje fascinacije ovim delom tela mu zapada za oko manekenka sa spiritualnim viđenjima. Ona se zove Sophie i onda nekako se postavlja pitanje da li je nauka ili je nešto drugo. Film koji je apsolutno zasluženo osvojio Oscara ove godine, film Parazit. Ja sam stvarno navijala, ali nikad nisam povjerovala da će jedan južnokorejski film dobiti zapravo Oscara, što se eto ove godine i dogodilo sa razlogom. Film koji najbolje opisuje te razlike između viših i nižih staleža, pogotovo u razvijenim zemljama kao što je Južna Koreja. Ovaj film je dokaz da ljudi i dalje vole pametne filmove. Smo i do kraja današnjeg videa. Kao što smo rekli na samom početku, nadamo se da će vam svakako ovo biti od pomoći u ovim danima, da ćete se nekako raspoložiti i saznati svakako nešto novo, da ste otkrili neke nove filmove pomoću nas. Svakako u komentarima nam pišite koji su vaši favoriti, kako bismo eto i nas dve imali šta da gledamo u narednim danima. Još jednom čuvajte se, budite odgovorni i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!